jalan tresna masih kian ulian pejatuh karman jani subuh negak di pelaminan saksian keluarga lan undangan sane mangki sampun kejangkepan margian Pulau Bali pawiwahan jani subuh madan makurenan rahajang rahina pawiwahan dumugi langgang ngantos riwekasan rahajang nyalanin hidup baru dumugi stata namu rahayu para undangan pakedek pakanyam sane rau sangkaning ulama nyambungan rasa menyamebraya manah titiang sarang keraksayaan rahajang rahina pawiwahan dumugi langgang ngantos riwekasan rahajang nyalanin hidup baru dumugi stata namu rahayu para undangan pakedek pakanyam sane rau sangkaning ulama nyambungan rasa menyamebraya manah titiang sarang keraksayaan rahajang rahina pawiwahan dumugi langgang ngantos riwekasan rahajang nyalanin hidup baru dumugi stata namu rahayu rahajang rahina pawiwahan dumugi langgang ngantos riwekasan rahajang nyalanin hidup baru dumugi stata namu rahayu